Serikali ya kaunti ya Nyamira kubwaterane wizara y'ebintu biteitanaine obuyi bwa madini nigo bono yarireira guchekomesia na gochana omuchunyamira koba oyo mubwemechi elieme rabu kabisa ase ense ya Kenya. Umasakito Fatgad Gisamba nigo akwana no mwaziri uyo otumanya ayaiga. Serikali ya kaunti ya Nyamira bakubatirana ne wizara ya mache chinguru cy'omurero amadini ebintu bitonjukanaine nigo bachakiriye omoroberio bogosibya kaunti eyo anene ase okurusia obugundo obwobore aroro. Leo hii tulitenga, serikali ya Nyamira ilitenga wakati wa kufanya usafi katika municipality ya Nyamira. Korengana n'umuwasiri we wizara eyo John Matiangi nigo aburiri abantu bonsi ba Nyamira kurenda obochenu bwabo na babe bakubeka eubi ase ebwenerete. Katika hali hiyo ya kufanya usafi, leo tumepanga tukimaliza kuzoa taka hii na kuimwaga mahali itakapomwagwa, tutarudi kukutana na wale wanaoishi hapa Nyamira. Tutaanzia leo jioni kuzungumza na wale wanaishi katika vyumba vya polisi. Mahali tumeona uchafu unarushwa kwa sengenge ama ua uliowekwa kwenye nyumba hizi katika ile barabara ya kupita nyuma, tutaongea na wao, kisha tutaweka mikakati kwamba gari litakuwa likipita ndani ya vyumba vya polisi siku fulani na kuzoa taka kutoka huko. Wasiri oyo boigo ubasemirie buna ekero barabe bakubeka obuchabu obwo nerebuya batanane kurwase ebintu birya byendagera kubekwa ase ayamo eryo biche gokonya kaunti ya Nyamira asokoroisia obwoyo obwo burakonye abarimi. Pangwa na gavana wa kaunti hii kwanza ku segregate or separate uchafu, kuzoa uchafu mbalimbali na kuweka mahali inapotakikana, kisha kuimprove value, to add value kwa huo uchafu, ndiposa tuunde mbolea organic manure ambayo pia itatumika kwa mashamba yetu. Wale wanaotaka watachukua waweke kwa mboga zao, badala ya kutumia kemikali zile chafu waweke mbolea hiyo. Ase baria barabe bakubotukuta obuchabu obwo andonzi nigo barache kuimukiriwa egetambukiro. Solid Waste Management Act ya 2016 ili wale ambao ni vyanzo vya uchafu huu wajue wanafanya mambo gani, wana jukumu gani, na wanatakikana kuweka huu uchafu aje, ndiposa kaunti itoe hapo, kwa sababu wana jukumu. Mtu huwezi kurusha uchafu ofyo kila mahali kwa barabara. Wewe umeenda kinyume na sheria na tutakushtaki kwa sheria ile iko ya NEMA ya mazingira na sheria ya nchi yetu. Hingo ripoti ya Gatembe TV kurwase amagacha manene ye kaunti ya Nyamira. Fatgad Gisamba.